Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Hah? Pimen? Masih semangat? Sing jengat apane? Masih semangat? Semblarak apa sih? Sisi melarat siapa? Semangat. Oh semangat. Oh, semangka. Alhamdulillah. Muka-muka paling sehat kabeh. Hah? Waras, bebas, barangnya atas. Apa sih? Dirok nasi temenan ngomongnya rada ora jelas ya. Ora cetak kuwi. Iya. Arane siapa Mas? Urip, Hah? urip. Oh arane celurit Kang. Siapa miki? Urip. Oh, jurik. Budek. Iya kono dibudek-budeki wong suwing kono iya kono. Sosok teko sing bodol to, Bol. Konek budek nek. Sabar Mas sabar. Siapa miki? Urip. Oh, burik. Urip. Orek. Urip. Oh, orek tempe. Urip. Huruf pertamane apa huruf pertamane? Hah? Wu, Ya. wu, tu, su. Ora usah tambah-tambahi. Oh. Ya. Huruf kelorone? L. Hah? L, L. N, L. P, L. X, L. Z, T. H. L. O, T, H, R. Oh, Bisa nanjoke Z sih mana? Aduh temen. Nurul guyune ini. Huruf ketelu. Hah? K, W, Wi. O, I. Iya. Huruf papat. P. T, P. L, P. B, P. D. H. Cempe. Oh cempe. Oh cempe. P, iya. Ya. Iya. Arane Mas Ure. Ya. Umahe ngendi umahe? Ada sari. Hah? Omahe Nutrisari. Ada sari. Hah? Ada sari. Bisa adem sari, Pi. Budek. Yang dibudak-budak ge ya. Padasari. Ya. Oh Padasari Jatinegara. Ya. Ada 10 sari.